Reka nongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza cyo ku itariki ya 11 ukwezi kwa karindwi 2026 mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza kandi aho muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze rero muri gahunda z'amakuru yacu. Ni itangazo rikomeye kandi ritunguranye cyane ku banyarwanda bose muri rusange nk'uko bimaze gutangazwa. Mbonye rero n'ibitangazamakuru byinshi bikomeje kugenda bigaruka muri rusange, akaba ari itangazo rigaragaza yuko hari ba generali bagera kuri batatu bamaze gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, akaba kandi na perezida wa repubulika. Ba generali batatu hamwe n'abandi basirikare 1440 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Perezida wa repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yemeje ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ry'abasirikare bagera ku 1443 bo mu ngabo z'u Rwanda RDF, barimo abari mu cyiciro cy'abajenerali batatu. Ni icyemezo cyatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze na RDF kuri wa 11 Nyakanga 2026, rigaragaza ko mu bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo abajenerali batatu, abofisiye bakuru 74, abofisiye bato 78 ndetse n'abandi basirikare 1288. Aba bajenerali bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ni Major General Emmanuel Bayingana, Major General Vincent Gatama ndetse na Brigadier General Albert Rutagambwa. Akaba rero ari iryo tangazo akaba rero ryashyizwe ahagaragara mu kanya gato kashize. General Major Emmanuel Bayingana yigeze kuba umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ingabo, aherutse kugirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Israel. General Major Vincent Gatama aherutse kandi mu butumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique mu ntara Cabo Delgado, aho yari umuhuzabikorwa wazo. Yigeze no kuyobora kandi diviziyo ya kane mu ngabo z'u Rwanda RDF. Brigadier General Albert Rutagambwa wa batayo ya 201, aho yayoboraga kandi ingabo z'u Rwanda zikorera mu turere twa Rwamagana, Kayonza, Gatsibo ndetse na Nyagatare. Reka duhindure ingingo gato mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa nuko witwa Donald Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yateguje Iran ko izashwanyaguzwa na misile zibarirwa mu bihumbi mu gihe yashyira mu bikorwa umugambi wo kumwica. Aya magambo yatangajwe kuri wa 11 Nyakanga 2026, akurikiye inkuru ziri gucicikana zivuga ko Israel yahaye Amerika amakuru y'ubutasi avuga ko ubuyobozi bwa Iran bufite umugambi uteguye neza wo kwica perezida Donald Trump. Ubutasi bwa Israel buvuga ko umuyobozi mushya w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran witwa Ahmad Vahidi ari umwe mu bashyigikiye cyane umugambi wo kwica perezida wa Amerika. Vahidi ari ku rutonde rw'abantu Amerika ibona ko bari gushaka kudobya ibiganiro by'amahoro biri kwihuza na Iran, kandi ko mu gihe intambara yasubukurwa ruriho ari bo rero izica mbere y'abandi. Iki gitekerezo kandi kigaragara ndetse no mu baturage benshi cyane ba Iran nyuma y'icwa rya Ayatollah Ali Khamenei tariki 28 Gashyantare 2026, bagaragaye bafite ibyapa byanditseho ngo perezida wa Amerika akwiriye kwicwa. Bwana Trump yagize ati misile 1000 zirateguye kandi zireba kuri Iran, mu gihe izindi bihumbi zahita kandi zikurikiraho mu gihe leta ya Iran yashyira mu bikorwa umugambi wayo watangarijwe mu mfuruka nyinshi z'isi wo kwica cyangwa se kugerageza kwica perezida wa Amerika, uwo akaba ari njyewe. Yakomeje avuga ko igisirikare cy'Amerika cyamaze kandi guhabwa amabwiriza kandi ko cyiteguye, gifite ubushake n'ubushobozi bwo mu gihe cy'umwuka gishobora kandi kongerwa bwo gushwanyaguza burundu ndetse no gusenya ibice byose bya Iran. Mu kiganiro Trump yari yaragiranye na New York Post, yari yaragaragaje ko amakuru y'ubutasi ya Israel adakomeye cyane kandi ko nta gishya kirimo, kuko yari asanzwe azi ko ari nimero ya mbere mu bo Iran yagambiriye kwica. Umutekano wa Trump warakajijwe muri iki gihe ubwo yavaga mu nama y'umuryango wa NATO tariki ya 8 Nyakanga, ntiyatashye mu ndege yari yamugejeje muri Turkiya, bigaragaza ko yari afite impungenge. Ubwo Trump yajyaga kandi muri Turkiya yajyanywe n'indege yahawe na Qatar nk'impano, ariko ubwo yatahaga yakoresheje yari imaze imyaka myinshi cyane ikoreshwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makuru yandi akomeje kugenda avugwa mu gihugu cya Espagne, amakuru aturukayo aravuga yuko abantu bagera kuri 11 bamaze gupfa bazize inkongi y'umuriro yibasiye amajyepfo ya Espagne, mu gihe abatabazi bakomeje kandi imirimo yo guhangana n'iyo nkongi.
ikomeje gukwirakwira mu gace ka Los Gardos muri Armeria. Amakuru y'izi mfu yatangajwe kuri wa gatanu. Abayobozi bo muri ako gace bavuga ko mu bapfuye harimo abantu bakekwa ko ari Abongereza 4 nubwo bitaremezwa ku mugaragaro. Abashinzwe ubutabazi babarirwa mu magana bari ku kazi ategwa kuzimya iyo nkongi yatangiriye mu gace karimo ibiti byinshi cyane hafi ya Los Gardos. Mu ntangiriro kandi abayobozi bo muri ako karere ka Andalusia bavuze ko bishoboka ko yaba yaratewe n'insinga z'amashanyarazi zagize ikibazo, ariko sosiyete z'amashanyarazi muri Espagne zirabihakana. Iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye iyo nkongi. Imirambo y'abaguye muri iyo nkongi yabonetse hafi y'umudugudu muto wa Bedar hafi ya Los Gardos. Abandi bantu 19 baracyashakishwa mu gihe abaturage kandi barirwa mu magana bamaze kwimurwa kugira ngo barindwe. Iki kigo gishinzwe ubutabazi muri Andalusia cyatangaje ko abantu bagera kuri 600 batakiri mu ngo zabo kubera inkongi y'umuriro. Abagera ku 148 bajyanwe mu bigo by'agateganyo byashyizweho kugira ngo bibacumbikire. Abantu 4 bakomeretse bikomeye kubera ubushyuhe ndetse n'abagize ibindi bibazo byo guhumeka kubera umwotsi bajyanwe mu bitaro. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yavuze ko igihugu cyashyize hamwe imbaraga n'ibikoresho byose bishoboka kugira ngo kizimye iyo nkongi. Yasabye abaturage gukurikiza amabwiriza y'abatabazi ndetse no kwitwararika cyane. Mu bikorwa byo kuzimya umuriro harimo abasirikare, abapolisi n'abashinzwe kuzimya inkongi. Abayobozi batangaje ko abasirikare barenga 120 n'imodoka 70 zoherejwe gufasha mu bikorwa by'ubutabazi, mu gihe abashinzwe umutekano barenga 160 bari gufasha no kwimura abaturage, kugenzura urujya n'uruza ndetse no gushaka icyateye inkongi. Nibura kajugujugu 7 n'indege 6 zikoreshwa mu kuzimya umuriro byitabajwe kuko imiterere y'aho umuriro wibasiye ituma imodoka z'abazimya umuriro zigorwa no kugerayo. Abahanga bavuga ko ubushyuhe bwinshi cyane bwakomeje kugaragara mu Burayi bw'Amajyepfo bwongereye ibyago by'inkongi z'imiriro. Muri Espagne ubushyuhe bwageze hafi kuri °C40 bituma ibice byinshi cyane by'igihugu byuma kandi bigira ibyago byo gufatwa n'umuriro. Ingingo duce mu gihugu cy'Ubwongereza, makuru ahari aravuga yuko rwose vuba bishoboka Ubwongereza bushobora kuba bugiye kubona minisitiri w'intebe mushya. Akaba rero amahirwe ari guhabwa yitwa Andy Burnham yo kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza akomeje kugenda yongera. Andy Burnham rero yateye intambwe ikomeye cyane igana ku kuba umuyobozi bushya w'ishyaka ry'abakozi ndetse na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, nyuma yo gushyigikirwa n'abadepite bagera kuri 322 muri 300 bahagarariye iri shyaka mu nteko ishinga amategeko. Umunyapolitike asigaje ijwi rimwe gusa kuko asabwa kuzuza 23, umubare ukomeye cyane kuko iyo umukandida awugejeje nta wundi uba wemerewe guhatana nawe mu matora y'ubuyobozi bw'iri shyaka. BBC yatangaje ko abadepite batitabiriye igikorwa cyo gushyigikira Burnham cyabaye ku itariki ya 9 Nyakanga 2026, ariko ko ubutaha bazajya mu nteko kumushyigikira. Abakandida bashaka guhatana na Burnham bafite kugeza tariki ya 17 Nyakanga 2026 ngo babe babonye abadepite 81 babashyigikiye. Gusa imibare ihamya ko niyo haboneka undi mukandida nta n'umwe ushobora kumurusha amajwi. Hatagize igihinduka rero Burnham azatangazwa nk'umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi mu cyumweru gitaha. Arahirire kandi umwanya wa minisitiri w'intebe tariki 20 Nyakanga. Burnham akomeje kugirwa icyizere nyuma yo gutsinda amatora amusubiza mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yabereye mu gace ka Makerfield kari mu majyaruguru y'igihugu. Minisitiri w'intebe Keir Starmer akimenya ko Burnham yatsinze aya matora kandi ko ashyigikiwe ku bwinshi n'abayoboke b'ishyaka, yatangaje ko azegura ubwo umusimbura we azaba yemejwe. Burnham akimara kandi guhundagazwaho amajwi yashimiye abamushyigikiye, abasezeranya impinduka zikomeye cyane mu miyoborere y'Ubwongereza zirimo kuvugura politike y'ubukungu no kwegereza abaturage ubuyobozi. Uyu munyapolitike yinjiye muri politike ubwo Tony Blair, minisitiri w'intebe, yabaye umudepite kuva muri 2001, aba minisitiri w'ubuzima, minisitiri w'umuco, w'itangazamakuru na siporo, anakora kandi muri minisiteri y'imari muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Ibice mu gihugu cy'Ubufaransa mbabwire ko mu rubanza rw'ubujurire rwa Dr Eugène Rwamucyo Alain ndetse na Dafroza Mukarumongi Gauthier bashinze umuryango witwa CPCR bashimiwe ubwitange bukomeye bagize mu rugamba rwo guharanira ko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bagezwa mu butabera. Ku munsi wa 20 urubanza rw'ubujurire rwa Dr Eugène Rwamucyo wahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye ku muntu, Alain Gauthier yabwira urukiko rwa Rwanda rwa Paris ko we n'umugore we Dafroza Gauthier
bahariye ubuzima bwabo gushakira ubutabera abazize jenoside, byatumye batabona umwanya uhagije wo kwita ku bana babo bagera kuri 3. Yagize ati twatanze ubuzima bwacu imyaka 30 kandi twiyumva nk'aho twambuye abana bacu 3 ubuto bwabo. Alain Gauthier yasobanuriye urukiko ko ubuzima bwe na Daphrose Gauthier bwaganjwe n'amateka ya jenoside bitewe n'urugamba batangiye muri 1996 rwo guharanira ubutabera, kandi ko bizakomeza bityo kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwabo. Yagaragaje ko CPCR itigeze ihabwa n'igiceri hashingiye kandi ku murimo yakoze, kandi ko mu ntangiriro y'urugendo we na Daphrose Gauthier bakoreshaga amafaranga y'urugo rwabo mu ngendo zijya mu Rwanda n'izisubira mu Bufaransa bashaka ibimenyetso n'ubuhamya. Daphrose Gauthier ukomoka mu yahoze ari perefegitura ya Butare mu Rwanda niwe washyize mu Gifaransa inyandiko nyinshi cyane z'Ikinyarwanda zirebana na jenoside zishyikirizwa ubutabera, kandi nta n'imwe abunganira abaregwa bigeze bavuga ko isemuye nabi. Kubera umurimo Alain na Daphrose Gauthier bakora muri 2025, uwitwa Jean Hus n'umuryango witwa Baho byatangije ubukangurambaga bugamije kandi gukusanya amafaranga yo kwifashisha mu kurega aba bayobozi ba CPC bavuga ko bashinja ibinyoma abakekwa ibyaha bya jenoside. Alain Gauthier yagaragaje ko we na Daphrose Gauthier bibasirwa bikomeye cyane abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 barimo nabo barega ubwabo. Ati CPCR ariko cyane cyane umugore wanjye twibasirwa n'abantu dukurikirana, asobanura ko abo baba bashaka kugoreka ukuri. Abaregwa ibyaha bya jenoside abanyamategeko babo ndetse n'abahakana amateka bashinja CPCR kuba intwaro ya leta y'u Rwanda. Umushinjacyaha yamaganye ibi birego yerekana ko ahubwo uyu muryango wirwanaho mu bushobozi bwabo buke mu bijyanye n'amikoro. Umushinjacyaha yagaragaje ko CPCR idakora umurimo yiyemeje ishikamye, ntijye gushakisha ibimenyetso n'ubuhamya, aho ibyaha byakorewe abenshi bakoze jenoside batari kugezwa mu nkiko. Alain Gauthier yasobanuye ko we na Daphrose Gauthier bajya kenshi ahakorewe ibyaha kugira ngo bahure imbonankubone n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, babahe ubuhamya, barangire n'abandi batangabuhamya. Akazi ka Alain Gauthier na Daphrose Gauthier kandi karanzwe no gusoma inyandiko nyinshi cyane zirimo izidatunganyije neza. Uyu mutangabuhamya yavuze ko hari igihe yageze i Kabarondo asanga mu nzu yaho dosiye z'inkiko gacaca, amara umunsi wose azisesengura akuramo ibimenyetso yari akeneye. Ubwo abanyamategeko ba Dr Eugene Rwamucyo bamubazaga uburyo amadosiye atoranywamo cyangwa se impamvu abantu bamwe na bamwe batoranywa ngo bakorweho iperereza, yasubije ko akenshi abaregwa aribo ubwabo bikururira imanza kubera ibyo bakorera mu ruhame. Atanga urugero ku rubanza rwa Dr Eugene Rwamucyo, Alain Gauthier yavuze ko uyu muganga yitunze urutoki ubwo yahitagamo kuvugira mu nama yahuje abahakana jenoside yabereye mu cyumba cya Sena y'Ubufaransa tariki ya 4 Mata 2002. Alain Gauthier yavuze ko iyo Dr Eugene Rwamucyo aceceka uwo munsi ahari ntaba ari hano uyu munsi. Mu gihe abanyamategeko babaregwa bakomeza kandi gushidikanya ku bimenyetso bya CPC ndetse no kwibaza ku batangabuhamya itanga, Alain Gauthier yagaragaje ko umuryango we uzi neza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, cyane ko afite umuryango mu majyepfo y'u Rwanda. Rero ari uwitwa Alain Gauthier ndetse na Daphrose Gauthier usanzwe ari umunyarwandakazi, bakaba rero ariko babana mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza kubanza kugira ibihe byiza.